أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mga katautay manghuran yari kita niyo biyayaon halaw ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin ni'mat wayru amuin makasingud sin ni'mat hadlaw akhirat. Lawang Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, laysa fid dunya na'imun yushabbihu na'imal akhirah illa na'imal ma'rifati wal iman. Wayruun din di hadunya ini ni'mat amuin makasibuk siya ni'mat haadlaw akhirat wat malaingkan amuna in ni'mat panghati iban pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na in kakahinang tanyo ni mga katautay manghuran amuin sa kahaba dum Jumaat in kita niyo magpangadji na ini insya Allah subhanahu wa ta'ala kahanugharaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala panghati iban sumung in pag-iman sin kita niyo amuin ka na naman tanyo in kasanyangan dan di dunya dagpag paadlaw akhirat. Alhamdulillah mga katautay manghuran harum ini tagnaan tanyo in pagpangadji hatungod sin upat khulafa ar-rasyidin. Tagnaan tanyo kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena mga katautay manghuran laong si mga ulama apabila kaingatan sin amuin mga umat Islam in kisah sin upat khulafa ar-rasyidin ini tan tutuod amuin magbaribak kasya to kabuhi nila. Magbaribak kasab in upat ini sila na inimpuntukan sin sarayaw-rayaw manusia puas in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puas in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panagnan mga katautay manghuran amuna di Abu Bakar As-Siddiq. Di Abu Bakar As-Siddiq amuin in pag-iman niya apabila timbangun iban sin pag-iman sin katan ummat tan tutuod di pa makaato pagpakusog iban bugat sin iman ni Abu Bakar As-Siddiq. Biat tuin kusog sin amuin pag-iman sin hambuok ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin pangadji antanyo insya Allah subhanahu wa ta'ala magmumpaat kato tanyo katan. Ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ingan niya hi Abdullah ibn Usman ibn Amir Qurashiyun Taymi al-ab wal dahing habang sa Quraish dahing naman kan ina niya iban kan ama niya kana kariman syuja'an sabitan in kaaunan niya mamurah sarta maisug sarta tutug tuod in kahalan niya bukon siya biya amu inlaw ta akad lusay aun amuin mawkip niya kabuhi niya mga katautay manghuran. Sarta dara'yin sadidin fil mawaqifil izam. In amuin panghati niya lando tuod hati niya makusog iban mahugot iban hati niya halawm kaamuhan. Samhan saburan mapatiag siya sarta makusog in amuin pagsabar niya. Kawiyal azima in amuin pikilan niya in hugot sin pangatayan niya makusog mga katautay manghuran. Faqihan tao nakapanghati at tungod pag-agama panday pandikal mga katautay manghuran at tungod pag-agama kahukum-hukuman aliman bil ansab wal akhbar sarta kiya ingatan niya in amuin tayudturan sin amuin kabuhi suy-suy na mayan dunya iban sin amuin tayudturan sin kamamaasan niya dahil naman pa ina paama sabihin mga nakaunayat to na mahunit amuin
kaingatan mo in amoy tayudturan deng kan ina mo. Sari deng nga ama biyayan na kaingatan niya to. Ampain siya, kiya ingatan niya mga katawtay manghuran, inkusog sin amoy ladyo sin amoy pikilan niya. Syadidut tawakkuli ala Allah, makusog in pagtawakkal niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wathiqati biwa'di, iban sin amuin hati niya, pangandul niya sin amuin janji sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhugot sin amuin pagtawakkal niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wara'an mutaba'idan anis syubahat, in kabuka damikyan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Makusog mga katawtay manghuran, malayuin kaaunan niya dengan mga parkala syubahat. Zahidan fid dunya, in siya di siya magkasasat sin tungod sin pagdunya. Adapunin amuin pikilan niya, in pangatayan niya paadlaw akhirat, in amuin concentration niya mga katawtay manghuran. Ragiban fima indallah, nagmumuhot siya sin amuin dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ilfan muallifa radiyallahu an, in kaaunan niya hati niya mahanunot sarta in kaaunan niya magdihil siya amuin kahanunot hantara sin manusia. Mapasulot niya in manusia diat yung dayaw sin amuin palangay niya mga katawtay manghuran. Manulot siya damikyan. Lawngi Ibnul Jawzi rahimahullah had wa'lam anna khilala Abi Bakr radiyallahu an ma'luma. In kaaunan kahalan ni Abu Bakar radiyallahu an, in kahalan niya kiya ingatan tanyag minal wara' wal khawf, hakabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala was zuhud, iban sin amuin di siya magkasasat sin tungod pagdunya, wal buka wat tada'u, in pagtangis niya, iwan pagpatibaba niya, papiyapansyari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu lammas tukhlifa asbaha ghadiyan ila suq. In kaaunan niya hatat kala hawaktu amin wayrun pa siya na hinang khalifa, in kaaunan niya magpanaw siya mattu pa amuin tabu biyayan. Mahinaat waktu mahinaat yaun subu Arab palongta. Wa kana yahlibu lil hayyi aghnamihim qabla al khilafa. In kaaunan niya magkawa siya in amuin magkakawa sin amuin gatas sin mga kambing sin mga amuin tao amuin di na makakaus, mag-service siya mga katawtay manghuran, magkhidmat siya. Falamma buyi'a qalat jariyatun min al hayy, hawak to amuin na hinang nasa khilafa laong sin amuin amuin hambuk manusia makakilakan niya. Alan la yahlib lana, biyaw lang niya di na siya kumawa kato gatas, di na siya magkhidmat. Unin aki Abu Bakar, bala la ahlibannaha lakum, tan tutuon biyayaon ang panatuda kung magkhidmat kanyo kawaan ta kamu gatas dahil nga mga kambing. Siya ay magbaran mga katawtay manghuran. Wa inni la arju an la yughayyirani ma dakhaltu fi, bunal to din ako lang ni naguwat-huwat, di ako mapinda sin amuin pagkhilapa ini, in kahalan ko. Biyat mga katawtay manghuran, in amuin kapa, di baba, Abu Bakar as-Siddiq, radiyallahu anhu. Abu Bakar as-Siddiq, sahibul muru'ati wal fadal, in siya nagbabaran, iban aun amuin kalabyan niya mga katawtay manghuran. Tanda niya in kaaunan ni Abu Bakar as-Siddiq, sahibu muru'atin amuin nagbabaran, tiataas, in pagkatao, in pikilan niya, kakilahan siya, maladyo in pikilan niya, hatta fil jahiliya. Misan pa, hawak to jahiliya pa, wala pa di matungin Islam, tanda niya, hi Abu Bakar as-Siddiq, falam yashrab khamran qat. Wala siya nakainom alak. Misan na kaminsan mga katawtay manghuran. Biyat yung kahalan niya, hi Abu Bakar as-Siddiq. Waktu jahili wala siya nakainom mga katawtay manghuran. Wa qala Ibnul Jawzi, laong Ibnul Jawzi, i'lam anna Aba Bakar ma'ruful fadal fil jahiliyati wal Islam. In kaaunan ingat talo niya bunal tukod i Abu Bakar, kya kilahan tanyag in kahalan niya, in amuin pagkataon niya sa rayaw-rayaw, misan timpo jahiliya pa, iban sindi matung na Islam. In kaaunan niya hawak to jahiliya pa,
siyain amuin pangaruhan hatungod sin amuin mga magkajil, hatungod sin mga pagbuno, magbiyat, at inya magbutang hukuman, kabuntol. Apabila amuin magbutang na siya amuin hukuman hatungod si mga pargala, pagbuno, magbiyat, magjil biyayan, naingkatan amuin tao biyayan, makad na kanyayat to. Adapon bang duwaing mano siya magdilhukuman na di nila akarun. Nabiyat tuy amuin ni Abu Bakar As-Siddiq asal kya kilahan siya tao marayaw. Amuin misan waktu jahiliya pa. Awwalur rijali islaman, inkaunan niya panagnaan usog dahil nga mga kausugan simud paaka ma Islam. Dahil kan Abi Sa'id Al-Khudari radiyallahu an fi kissatin tawalli Abu Bakar al-Khilafah. Amin kisah waktu ya Abu Bakar nahinang na siya khilafa, mga kataw tayo manghuran. In aghi Abu Bakar alastu awwala man aslam, uno bukun ka ako in panagnaan nagsimud paaka ma Islam, alastu sahiba kada, bukun ka ako in amuin lundang panun isiyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alastu sahiba kada, rawahu Tirmidhi. Bukun ka ako in panagnaan amuin nara nagsambahayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, panagnaan usog amuin manusia nakapagsambayang iban si Rasul sallallahu alaihi wasallam siyo Abu Bakar As-Siddiq. In kauna ni Abu Bakar As-Siddiq, mga kataw tay manghuran, amuin waktu simud na sa paaka ma Islam sa laggo a'zam manfaatin lil Islam wal muslimin. Sa laggo kamumpaatan pabang sa muslimin iban paaka ma Islam in pagsud hi Abu Bakar. Maita sabsin lima kanatihi wajiddi fi da'wa. Sabab sin amin kalagguan niya, darajat niya, hamanu siya, iwan sin tuyuk niya hapag da'wa. Hawakto siya nagsimud paaka ma Islam, mataud-tuod, dahing ha mga kakilahan manusia, simud da isa paaka ma Islam, sabab kaniya, biya na kanda Abdurrahman ibn Auf, amin bang makato waktu biyayaon, amin mga arrajihiyan. Saraya-raya mga kataw tayo manghuran, ni Abdurrahman ibn Auf, inda Sa'ad ibn Abi Waqqas, wa Uthman ibn Affan, hi Zubair ibn Awwam, hi Talha ibn Ubaidillah. In mga ini, mga kakilahan manusia, so di Abu Bakar, damit yan sila simud, paaka ma Islam. Damit yan ni Abu Bakar As-Siddiq, mga kataw tayo manghuran, وَقَدْ كَانَ يَوْمٌ أَسْلَمَ عِنْدَهُ 40,000 dirham أَنْفَقَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Hawakto adlaw, simud na amin adlaw, simud na sa paaka ma Islam, haadlaw simud na sa paaka ma Islam, magtuy-tuy mga kataw tayo manghuran, aun kaniya, kapatan nga ibu dirham, piyag na pa kanya magtuy, haran, sabilillah, adlaw simud sa paaka ma Islam, inkaaw na ni Abu Bakar. Wa'ataka adadan minal abid, al-mustad'afin, sarta mataod nyardi ka niya in mataod ding mga ipon amin malamma amin piyag bibinsana biya nakan da Bilal radhiyallahu an Ibn Rabah radhiyallahu an biya tumakataw tay manghuran kahalan niya. Wa qad lazama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah, in kaawna ni Abu Bakar siya in lundang panun, lundang karabat hakatan waktu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sahibuhu fil ghar fil hijra, sarta ma'lum katutanyo katahan hi Abu Bakar innara nag-akad sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aamuin Jabal Thur, amuin waktu, amuin bod, amuin tiag tapukan nila waktu yapas sila sin mga kuray sa Jabal Thur longta. Summa fil Madinah, damikyan ha Madinah, paghijra siyara mga kataw tayo manghuran. Amun waktu naghijra sila, in kaawnan ni Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu an, nagpapanaw sila ben harap pa Madina. Ubos mat ko siya paunahan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, pag ubos yun di lumukay, pahulian na isab siya. Pag usag to, paunahan na isab. Sampay yaso mo sa si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay ikaw may taka na Abu Bakar, diyanin ko ano. Paunahan ko, pahulian ko na isab. Laong ni Abu Bakar As-Siddiq, sabab sinbuwa ko ya Rasulullah, uno-uno na kamudaratan, dumagpap kay mo, ada kala aun,
laong ta miyumurul din ka tuling hatay kuran biyan makauna-una ako ada kala mga mulahon kita rin hatay kuran di nga sabihat matunay sa ako paulihan mo hasupay pagtaming din kay mo mga paulihan mo biyan makauna-una na sa bako ada kala in ato in mga satuyaw na unahan nagtatakad matunay sa ako paunahan buka ko ya Rasulullah mindagpakan kaw kamudaratan diato yung kauna ni Abu Bakar As-Siddiq mga kataw tayo manguran sarta mataud amuin katan laungta sin amuin buno hazaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya sa akupan kaya akaran katan hi Abu Bakar As-Siddiq ding naman na buno ha Badar ha Uhud ha Khandaq al-Fatah Hunain ibang Tabuk katan laungta buno kaya akaran ni mga kataw tayo manguran dia ayan mga kataw tayo manguran in kalabyan hi Abu Bakar As-Siddiq sarta ayat Quran damikyan nasabot ya Abu Bakar As-Siddiq tafsiran sin mga ulama mga kataw tayo manguran hi Abu Bakar Siddiq in yaksud sin ayat dengan mga ayat Quran mataod mga kataw tayo manguran ayat iban mga hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kalabyan ni Abu Bakar dengan mga ayat Quran amoy nasabot na suratul Lail dengan ayat hangpu tag 7 sampai pakawan tag 1 para man sin Allah subhanahu wa ta'ala qala ta'ala wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala sungda amuin malapas daing hasiksa pangsan makusog apinal ka jahannam in amuin nakalandu in kabuga niya manu siya nakalandu in kabuga niya alladhi yu'ti malahu yatazakka amuin nagdihil amuin nagtukbal nagbaranja sin alta niya karena sin Allah subhanahu wa ta'ala karena pagmuhot karayawan ng Allah subhanahu wa ta'ala wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujazza bukon barman sin Allah subhanahu wa ta'ala in manusia ini in nagnapakasiya karena in tauyaon niya pakahan niya nakaril kanya karayawan nakaril kan bukon sa karena pagmuhot niya sin amuin hadarat pahala nung basting Allah subhanahu wa ta'ala illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la buat malainkan in maksud sin tauin inagnapaka amuin muhot sin amuin tumbas pahala amuin ipagbak niya in Allah subhanahu wa ta'ala ikakitaan ni pamayhuan sin Allah subhanahu wa ta'ala mahasud si amuin sa taas-taas Allah subhanahu wa ta'ala amin natin maksud niya karena Allah subhanahu wa ta'ala wala sawfa yarda na parman sin Allah subhanahu wa ta'ala sung na siya makasud palam sulga amuin magrida siya sin amuin nikmat hitukbal kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala Lawngi Ibn al-Jawzi ajma'u bi anna nazalat fi Abi Bakar in ayat ini nag-ijma in mga bangsa muslimin kasahabatan in ayat ini na naugkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena siya in amuin atqa min sairil umma bi annahu atqa min sairil umma siya in sa buga na manusia ha ummat ini wa atqa wal akram indallah amuin sa mulya long ta dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala parman sin Allah subhanahu wa ta'ala inna akramakum indallahi atqakum bunaltud in sa mulya dito hadarat sin Allah ta'ala atqakum amuin sa buga kaniyo pa Allah subhanahu wa ta'ala naisiyo amunahi Abu Bakar tanda ni mga kataw tayo manguran in panagnaan sumud palam sin sulga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panagnan ummat sumud palam sulga ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isiyo in panagnan usog sumud dengan umat di Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu parman pasin Allah subhanahu wa ta'ala qala ta'ala
ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. Surat At-Taubah ayat ke-4. Amin hikarwa sin dua. Hawaktu in kahaunan nila karwa haamin ghar. Amin launta hamu kuy balongta amun jabal surya un id yaqulu li sahibihi hawaqtu biyaitaan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in iban yahi Abu Bakar amin kiatilasan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam niwa ya Abu Bakar bukun buka niya pabaran niya sa buka niya amin datungan kamudaratan in Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai biyaita ya Abu Bakar ya Rasulullah banglaw nin hambuk din kanila yaun amuin umando kadya sumib makaatod pababa natan kutud kakitaan kita yatto yang gaw siya amun kadakugdanan kamudaratan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam bukun buka niya pabaran niya beita kanya si Rasul sallallahu alaihi wasallam la tahzan ayaw kau masusa innallaha ma'ana munal tuud in Allah subhanahu wa ta'ala sarta ta in hati niya amun tatabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala yan dan dun mga kataw tayo manghuran sarta ta fa anzalallahu sakinatahu piya turun sin Allah subhanahu wa ta'ala in sakinatahu alay amuin kahanong simpangatayan naigin buga mga kataw tayo manghuran inhanggaw naig piya turun sin Allah subhanahu wa ta'ala in sakina kahanong simpangatayan pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ayyadahu bi junudin lam tarawha sarta amin tiulong sila sin Allah subhanahu wa ta'ala tiulong sa sin Allah subhanahu wa ta'ala bi junudin lam tarawha amin mga sundalo amin di pagkakitaan na yan mga tatamang sundalo sin Allah subhanahu wa ta'ala baraman sin Allah subhanahu wa ta'ala walillahi junudus samawati wal ard auna Allah ta'ala mga sundalo ha langit iban hakumi aun mga kataw tayo manghuran na inini bijunudin lam tarawha mga sundalo di pagkakitaan mga kataw di kakitaan Allahu Akbar wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wayroon makaingat sin sundalo mga sundalo sin Tuhan mo buat malingkan siyara Allahu Akbar ajma'al muslimun ala anna al-murad bis sahib huna Abu Bakar na ittipak ingkatan bangsa muslimin in maksud dan dihini amuin iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiyo i Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nasabot halong Quran mga kataw tayo manghuran kaya iplak halong Quran hi Abu Bakar As-Siddiq kalabian niya barman pa sin Allah subhanahu wa ta'ala qala ta'ala walladhi بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون Surat Az-Zumar ayat 32 iban in amuin nagdimatong nagdarasin kasabunalan isyu ini i Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasaddaqa bihi iban nagsabunal kaniya isyu hi Abu Bakar As-Siddiq ulaika humul muttaqun sila na yatto in ang mga nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala akhraj al-Bazzar wa ibn Asakir akhraj al-Bazzar wa ibn Asakir ya huwa Bazzar ibn Asakir anna Aliyan radhiyallahu an hunatu di Ali radhiyallahu an laung niya tafsir niya qala fi tafsirnya alladhi jaa bisiddiq wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam in amuin laung niya di matong nagdarasing kasabunalan amunay Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladhi saddaqa bihi Abu Bakar in amuin nagsabunal namun nali kaniya amunahi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan di hay mga kataw tay manguran inya tudain kan Ali radhiyallahu anhu hambu kini pangajian pa mga sila Rafida Syiah Rafida mismo hi Ali radhiyallahu an siya in nagbaita sin amuin kahalan ini hi Abu Bakar As-Siddiq nasabot halong Quran
na may tayat to amuin mga Rafida, Shia Rafida, amuin manggunyak-gunyak sila yan. Kaduhalan nila Abu Bakar As-Siddiq. Pagusin niya idol nila, hi Ali radiyallahu an, sampai amuin lang tapagtuhanan nila, sampai niyatun nila Nabi. Mainkan hi Ali nagbabayta, hi Abu Bakar As-Siddiq nasakutan ng Quran. Na, tanda sinamun mga sila ini, nalawang tuding kahalan nila mga katawtay manghuran. Nalawang kan sa lawang hi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ar-Rafidatu aghban nas. In mga sila Shia Rafida, sila na yan, in mga tao, amuin, sa babbal manusia, tabiat dakuman. Tabiat dakuman, sa amuin sa juluk manusia. May la akla wala nakla wayruun dun akal kanila iban wayruun dalil dun kanila sin amin piyangam piyamog bukan nila yaun. Misanin piyamog bukan nila lang si mga ulama bunal to di Jibril alayhi salam khiyanat niya risala in sarang-sarang matukan Ali radhiyallahu an kyatukan Muhammad inya tulong niya kakitaan nyo lang din amuin kalawa sin akal nila si mga tao ini. Bilain umuli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapatan mga katawtay manghuran. Amoy panagnaanay ng siya Nabi. Then umuli kuan hi Ali radhiyallahu anhu waktu ini pila 8 mga katawtay manghuran wala pa misanay ng akil balig. Sa in mga sila diyan tintalian nila ang kansa bunalin aki Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah in mga Rafida aghban nas amuin sabab babbal manusia tabiat dakuman. Na aday nga sabi ito sarang tudmanali marayaw in mga amuin mga sila ini amuin nakaakadatumpukan ini mismo Ali radhiyallahu anhu kalabdiya ni Abu Bakar As-Siddiq ang mga kahadisan si Rasul sallallahu alaihi wasallam kita unta ni mga katawtay manghuran dahin kan Umar ibn al-As radhiyallahu an annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya subuni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala ayyun nas ahabbu ilaik ya Rasulullah isiyo in manusia amuin sa kasi mon kaymo long sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisha hi Aisha faqultu min ar-rijal dengan makausugan ni sabisiyo faqala abuha amunin ama niya siyo Abu Bakar As-Siddiq muttafaqun alayhi ikarwa makatawtay manghuran dan kan Muhammad ibn Hanafiyah qala radhiyallahu anhu qultu li abi hatinya baita kulong niya kan ama kulong niya hatini Ali isya ini Muhammad anak Ali radhiyallahu anhu ayyun nas khairu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laung sin anak Ali hatinya Muhammad hatinya isyuta laung niya mga manusia in sarayaw puasin Rasul sallallahu alaihi wasallam baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hi Abu Bakar faqultu summa man pagusto ni siyo palaw ni mahuli qala Umar amuna hi Umar ikarwa wa khashitu ay yaqula Utsman miwa akulong niya amuin ini baita niya ikatuyat to hi Utsman dinga sabihat tuloy aki ko summa anta baita sin anak niya mahuli law ni ikaw na law niya ama nalaw ni Ali radhiyallahu an ma ana illa wahidun minal muslimin bukol law niya inakulong niya lamudad ja ako ding mga bangsa muslimin kapati bawa nga katawtay manghuran tawahul Bukhari kaya ingatan niya to in sumunod kan Umar si Utsman sa pagkabi miwa sa law ni kay baita yaman kulong niya hi Utsman yunan ko na summa antalong niya mahulong ni ikaw law niya nalaw ni Abu Ali radhiyallahu an ma ana illa wahidun minal muslimin nakulong niya dahil mga bangsa muslimin ya Ali radhiyallahu an rawahul Bukhari mga katawtay manghuran ikatu mga katawtay manghuran hadis din kan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna amanna an-nasi alayya fi suhbati wa mali Abu Bakar kunal tuud in amuin manusia sa suuk marikaku amuin nakapasan ng manusia marikaku day naman na paglundang panun iban hatungod sin alta niya hi Abu Bakar walau kuntu muttakhidan khalilan latakhadzu Abu Bakar khalila bang sadya ako law niya amuin huminang law niya amuin lundang panun lundang karabat di na mabutas kako hinangon ko to tanto hi Abu Bakar khalila amin khalil kulong niya lundang panun lundang karabat
walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatihi. Sumagawa lang niya pagtay manghuda ka ma Islam iban pagkasilasa at inyamang niya to bukon amin hinangon to special makalawi pa na hinangon ko na ya Abu Bakar lundang karabat ko to lundang panon diat tumakataw tayo insuok ya Abu Bakar as-Siddiq pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikaupat mga kataw tayo manghuran dan kan Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma li ahadin indana yadun illa waqad kafa'nahu biha. Wairuun baita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin hang kataw din kamu in limania nagsangsa mari kamu in buat malengkan kiatung basan namu sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat malengkan ma khala Abu Bakrin buat malengkan ni Abu Bakar dah fa inna lahu indana yadan yukafi'uhu Allahu biha yaumal qiyamah in amin sangsa niya haliman niya liman niya yaun mari kamu wairuun makakaus di kakausan amin katumbasan namo buat malaikan Allah subhanahu wa ta'ala intupot makakaus amin tumumbas kanya adlaw kiyamat. Allahu akbar mga katatay mga friend. Daong pa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma nafa'ani malu ahadin qat ma nafa'ani malu Abi Bakrin wairuun nakaril ka ako kamumpaatan hang katao biya sin karihil kamumpaatan sin altahi Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Ang panasabiyalikan si Rasul sallallahu alaihi wasallam walau kuntu muttakhidan khalilan nattakhadh Abu Bakrin khalila. Bang sadya law niya amuin manjari huminang ako law niya amin lundang karabat lundang panun ko na special tuod inangon ko Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu siyana. Rawahu Tirmidhi wa sahahahu al-Albani. Biyan mga kataw tayo manguran matautod kalabyan ni Abu Bakar as-Siddiq. Ikalima mga kataw tayo manguran dahin kan Abu Hurairah radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala biyait si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man anfaqa zawjayn fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah isyusyu inna kapag napaka amin nakapag napakasya harwa asawan niya karna sin haran sabilullah nudiya min abwabil jannah tawagon siya adlaw kiamat day nga mga lawang sin sulga ya Abdullah hada khairun lak ya Abdullah panawag kaniya hada khairun lak amuna inin marayaw kaymo karayawan kaymo faman kana min ahli salah isyusyun kaaunan niya day nga mga tao magsasambayang du'iya min babis salah tawagon siya ding halawang sin amuin sambahayang insul nga mga katatay manguran aun walu lawang niya isyusyun kaunan niya magsasambayang tawagon siya sin lawang ding ha lawang sin pagsambahayang wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad isyusyun kaunan niya ding ha mga tao amuin mujahidin na tawagon siya ding ha mga ding halawang amuin jihad wa man kana min ahli siyam isiyusiyu isabin kaaunan niya tao magpupuasa du'iya min babir rayyan tawagon siya ding halawang uno rayyan amuin lawang sin puasa way makasud matubot maning kana mo rin magpupuasa wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babis sadaqa isiyusiyu in kaaunan amuin mamura siya magsasadak ka siya tawagon siya daw kiamat ding ha mga lawang ding halawang sin amuin lawang sulga lawang sin sadaqah. Hindi nilaw ni Abu Bakar as-Siddiq wal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha aun kalaw niya hambuk din kamo ini amuin tawagon siya katan lawang niya to tawagon siya masuko niya to katan law sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am aun huun wa arju an takuna minhum wat ako pa Allah Ta'ala in ikaw Abu Bakar dahing mga ayat dahing mga kanila na Allahu Akbar muttafaqun alayhi ya Abu Bakar as-Siddiq siya katan matawag sa mga kataw tayo mga Tupakong natin. Kau ninyo puno yan. Ini ka unum din kan Abu Bakar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa huma fil ghar ya Abu Bakar ma zannuka bisnain Allah salisuhuma muttafaqun alayhi. Amin waktu halom kuiba sila Jabal Sur
biyaitaan siya si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Bakar, unuin panghati mo, una-una mo, pikilan mo sin dua, Allah salisuhuma. Ini kato nila Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alayhi. Kaya saksiyan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikapito mga katautay manghuran, an Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam din kan Anas, arhamu ummati bi ummati Abu Bakr. In amuin sa ulong-ulong na ummat ko, paummat ko, amunahi Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Kawan niyo kuno. Assalam, ahlan wa sahlan li fadilati Syekh Isa hafizahullah ta'ala. Bait si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ulong-ulong na ummat ko, paummat ko, hisiyuhi Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa sahahahu al-Albani. Kau ninyo kun mga katautay manghuran. Ika walu mga katautay manghuran. An Anas qala radhiyallahu an, kan Anas, sa'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman uhuda. Hamuk waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam hiban hi Abu Bakar, hi Umar, hi Utsman, simakat sila pa bud Uhud. Narendi ay ni mga katautay manghuran, hatinya farajafa bihim fadarabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam birijlihi. Giwan si Rasul sallallahu alaihi wasallam bang makatu hatinya giikan si Rasul sallallahu alaihi wasallam bigdag ang sound kumikdag kau pa amin bud Uhud yon. In Rasul sallallahu alaihi wasallam pa bud Uhud. Timikang siya biyan. Timikdag siya pa bud Uhud. Unin aki sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usbud Uhud. Pagpatutog kau bud Uhud, yakaw bud Uhud. Fa inna ma'alayka nabiyyun, sabablaw niya ang waktu ini biyayaon yari hataas mo in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa siddiq, iban amin siddiq, hisiyatu ya Abu Bakar as-Siddiq. Wa syahidan, iban sin dua syahid, amunahi Umar ibani Utsman. Rawahul Bukhari. Dua sahid mga katautay manghuran. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, kapangajian tanyo ra pagpuas ini, hi Umar, Iban, hi Utsman, amuin, biya diin kasyahid kanila. Harum ini, hi Abu Bakar as-Siddiq, long time pengajian tanyo. Biya ito mga katautay manghuran. In kahalan nila, amuin waktu. Simakat sila pa buduhod, biya ita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagpatutog kau ya kau buduhod, sa biyayaon, yari kay mo hataas mo, in Nabi, in Siddiq, iban sin dua syahid. Allahu Akbar. Ika siyam mga katautay manghuran, dan kan Abi Darda qala kuntu jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kan Abu Darda long niya, in kaunan ko long niya naglilingkod-lingkod dito ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Id aqbala Abu Bakar fasallam. Hawa pagubos long niya, simud long niya hi Abu Bakar as-Siddiq, pabus si malam siya. Wa qala long hi Abu Bakar as-Siddiq, inni kana baini wa baina Umar ibn al-Khattab shay, fa asra'tu ilayhi thumma nadimtu. Aun long niya, unalto long niya, amun long ta mamakatu parsaggaan na aun antara ko iban antara hi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Dan dia ini long niya nakaus-us ako. Long hi Abu Bakar as-Siddiq. Waktu ini matukan niya, nakausos ako diin uno-uno na yung mga nakuan, nakausos siya, mga bisara, tawa uno na hinang biyayan. Laong hi Abu Bakar as-Siddiq, sumanadim to, nagsusunak ko lang niya, nagsusunak ko. Fasa'altuhu ay yaghfira li fa'aba alayya. Nangayo ako kamaapan kan Umar radhiyallahu an, wala siya lang niya miyaya. Wala siya miyaya, ya Umar radhiyallahu an. Fa'aqbaltu ilayk. Tenga sabi ato miyari ako kay ya Rasulullah. Biita kanya si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala yaghfirullahu laka ya Abu Bakr. Yampun daman kau sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Abu Bakar. Yaghfirullahu laka ya Abu Bakr. Yampun daman kau sin Allah subhanahu wa ta'ala ya kau Abu Bakar. Yaghfirullahu laka ya Abu Bakr. Yampun daman kau sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Abu Bakar. Nakatupiak balikan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa inna Umar nadim fa'ata manzila Abi Bakrin falam yajidhu. Bagus
Umar radhiyallahu an nagsusun siya sin jimat yatto. Amin wala niya tiay main pangayo kamapan kaniya Abu Bakar. Miyadto na siya pabay hi Abu Bakar pagus wala niya kita abay. Unoy ni hinang hi Umar faatan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Miyadto siya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ampa siya si malam. Faja'ala wajha Nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'ar. Then dihay ni unin jimato napinda yung pamayuan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diugalan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabing kaunan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila sa pagdugalan kakitaan dahil doon na pamayuan niya magpamula mga kataw tayo manguran hatta ashfaka Abu Bakr. Sahingga din dihay ni Abu Bakar hati niya nang lunok ni Abu Bakar as-Siddiq. Una-una niya siya yung kiadugalan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai laong hi Abu Bakar pajasa ala rukbatay nakalingkod hi Abu Bakar as-Siddiq patuhod niya mga makato naraya dimaya si mga katote manguran amuin himantak siya biyan nakalimingkod din Abu Bakar as-Siddiq una niya siyang kiadugalan narendi hay ni faqala ya Rasulullah laong niya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam ana kuntu uzlim ya Rasulullah bunnato ning kaunan ko laong niya nangan niya ako ana kuntu uzlim in kaunan ko ya Rasulullah nanganyaya ko. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah ba'asani ilaikum. Bunalto din Allah Ta'ala dia akaku piara aku marikaniu. Fakultum kadabta in aghiniu kadabta in aghiniu panagnanya tu kadabta puting mo. Nang himuting mga nakauna. Waqala Abu Bakar sadaqta. Sumagawa iya Abu Bakar waktu aku piara marikanyo inakinya magtuy sadakta bunalin kaymo. Wawasani binapsi wa mali. Sarta piasan niyang niya ko hatiranan sin alta niya iban sin ginhawabaran niya. Fahal antum tariku li sahibi? Uno yung kaaunan niyo. Tinggalan niyo ka. Ako haamuin lundang karabat ko ini. Fahal antum tariku li sahibi? Uning kahalan nyo, tinggalan nyo. Ako haamuin lundang karabat ko ini. Tinggalan nyo ka ako lundang karabat ko ini. Amo na Abu Bakar. Pamauzi Abu Bakar ba'daha. Rawahul Bukhari. Wasat wala na amuin. Nabinsan na kananam uno-uno. Amuin. Kabinsanaan ni Abu Bakar wasat tu. Kita ni mga kataw tayo manguran. In kalabyan ni Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu waktu sila amuin hati niya naawon amin manyo tiyo parsaggaan normal ba mga kataw tayo manguran. Ila sila kan Umar radhiyallahu anhu. Bita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam i Abu Bakar waktu piara ako inaki niya magtuy bunaling kay mo. In ka mo katan biyayan inaki niyo puting. Hati niya panag na kanip Abu as-Siddiq mga kataw tayo manguran. Diating kalabyan ni Abu Bakar as-Siddiq. Yala bisa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laong Ibnu Hajar mga kataw tayo manguran fi sawa'iqil muharriqah aksaru min 110 ahadith fi fadail Siddiq radhiyallahu anhu. Labi hanggatus hangpu mga hadis manunjuk yadja kan Abu Bakar as-Siddiq kalabyan niya mga kataw tayo manguran. Angkan sa malagbutod ini panghimati pa mga sila Shia Rafida mga kataw tayo manguran. Amuin nagdaraawa sila bangsa muslimin sa kaunan nila simusulang na sila sin mga hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ikuno biyarin kaagi nila mangbunya-bunyakan Abu Bakar as-Siddiq labi hangga to 10 kalabyan kata ni Abu Bakar as-Siddiq. Narain diya ni mga kataw tayo manguran ni Abu Bakar as-Siddiq hawak to amuin long ta in siya pagkhilapan niya. Kita ni kagitaan tanyo rin dihay ni mga kataw tayo manguran. In pagkhilapa ni Abu Bakar as-Siddiq manglong ta in mga Shia long ta bunaling amuin ni Abu Bakar as-Siddiq siya in nagpi to chimbaran niya kuin may nang khilapa ganti si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakaingatan tanyo rin dihay ni unun jimatu. Amuin pini siya raman si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laung Ibnu Jauzi waqad infarada radhiyallahu an bi an uftiya fi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunal tuod in Abu Bakar as-Siddiq siarain amuin
siyarain amuin nakadihil ipta hawaktu in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaun parain doon hayan. Wa qaddamahu fi sala. Sarta siyarain tunggal amuin piauna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mag-imam hasambahyang hawaktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam yaun parain doon. Biyahayan mga katawtay manguran. Dahil nga mga hadis, kakitaan tanyo, amin tungod hay ni. Dahil kan Jubair, kala, atatil mar'atu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faamaraha an tarji ilay. Faqalat ara'ayta in jitu walam ajidka. Di matong inambuk babae pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagubusliyak si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magbalik ka niya. Long sim babae ni, ara'ayta in jitu walam ajidka. Biyarin lang niya, ya Rasulullah, bang ako di matong pagus, wala tanakaw lang niya kaya kitaan, wala tanakaw kita, di tanakaw kakitaan. Kaanha takul al-maut, atin niya maksud si babae, mga langta, mapatay na kaw, ya Rasulullah. Kala, in lam tajidini, bang mo ako lang niya, di muna ako kakitaan lang niya, kabaakan, fa'ti Aba Bakrin, katukaw kan Abu Bakar, muttafaqun alay. Allah, kita niya nga katawtay mo. Ikarwa mga katawtay manghuran. Athani, an Aisha qalat, din kan Aisha, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi mata fi. Biyayta kako sin Rasul sallallahu alaihi wasallam din longi Aisha hawaktu amun kasakit na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amun dudto na siya nawapat. Id'i li abaki wa akhaki hatta aktuba kitaban. Tawa ka long niya kako, yama mo iban sintay manghud mo sahingga sumulat ako amuin sulat. Fa inni akhafu ay yatamanna mutamannin. Sabun nato sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mabuga ako jumatuin amuin mag huna-huna na sadya in hang katao. Sin huna-huna niya. Hati niya mga kato magnama na sadya. Magpikil ben na ako biya ini. In buat malingkan tartan tuhon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu qail ana aula amin umyanin hambuok ana aula ako in labi abdal ako in labi marayaw wa ya'ballahu wal mu'minun illa Aba Bakrin muttafaqun alayhi. Hawaktu umyanin hambuok manusia baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ako in labi marayaw ako in labi abdal in Allah taala di mabaya iban sin mga bariman buat malainkan kan Abu Bakar da. Allah. Buat malainkan kan Abu Bakar, in Allah subhanahu wa ta'ala, rida mga katawtay manguran. Ada po ni mapuas kay Abu Bakar, mag-iyan, ako yung labi aula, ako yung labi abdal. Di mabayan Allah subhanahu wa ta'ala, iban si mga bariman, buat malainkan kan Abu Bakar da. Kita yung kalabya ni Abu Bakar mga katawtay manguran. Hawaktu amuin, damikyan mga katawtay manguran. Amuin laung ta, inras dengkan Abi Musa al-Ash'ari qalas radhiyallahu anhu maridan Nabi sallallahu alaihi wasallam pashtadda maraduhu nasakit in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin sakit dun na siya nawapat lang ta faqala alaihi salatu wasalam muru Aba Bakrin falyusalli bin nas daaka niyo hi Abu Bakar ya Abu Bakar magsambayang pamanus siya ay mag-imam. Qalat Aisha, longi Aisha radhiyallahu anha, ya Rasulullah inna Aba Bakrin rajulun asib. Bunal tulong niya, ya Rasulullah ya Abu Bakar waktu biyam long niya nasusatud siya. Idza qama maqama lam yastati ay yusalli bin nas. Apabila amin siya ni mag-imam, na di niyan kakausan. Sab nasusatud siya waktu biyaon. Faqala muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Wayron din Rasul sallallahu alaihi wasallam biyak niya ra daakan niyo Abu Bakar siya in magsambahayang, siya in mag-imam pamano siya. Na kita niyo kuno. O minsan pabiat ko ning kahala ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dami kian mga katawtay manghuran. Hambuk pa riwayat mga katawtay manghuran bunal turin Rasul sallallahu alaihi wasallam amarahum bis salah. Dia aksila amin magsambahayang. Wa kana Abu Bakar ghaiban. In kauna niya Abu Bakar, ghaib siya, way siya rin doon. Pagubos din niya ni pataqaddama Umar fa salla. Simung na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an siya ni mag-imam. Biyayta sin paqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la. Di law niya di. Ya'ballahu wal muslimun illa Aba Bakrin.
Di mabayain Allah Ta'ala, iban si mga bangsa muslimin, buat malainkan kan Abu Bakar da. Allah. Mainkan hawak tu yati Abu Bakar, gaib mga kataw tayo manguran. Kau ninyo biyayan. Inamuin, kalabyan sin mahbub, ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, puas in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na dahil di ni damikian hatinya dengan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an dungugon marayaw sin mga sila amuin miyagad na sila paamin tumpukan si along tarafida amuin nag-idol mismo kan Ali inini dengan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an fima akhrajahu ibnu Asakir laqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin ay yusalli bin nas bunal tuud longi Ali nagdaak in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Abu Bakar siyain mag-imam pamano siya pagsambahayang wa inni la syahidun inakulong ni Ali radhiyallahu anhu yaw nakulong niya wa ma ana bi ghaib buku nakulong niya gaib ako waya ko rin doon yaw nakulong niya wa ma bi maradun wala ako nasakit faradina li dunyana ma radiyahun Nabi sallallahu alaihi wasallam li dinina dahil nga sahabat tulong hi Ali ibn Abi Talib nagrida na kami hatungod pagdunya namo amuin kiaridaan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatungod pag-agama namo amunay Abu Bakar na daw Ali ibn Abi Talib pag ayaw pagkapag-agama na misang pagdunya magrida na kami bang Abu Bakar sa yagrid ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagrida kanya hatungod pag-agama. Wow. Kita niyo pa mga Shia pa waktu biyaon nga sabat usarang tud manali-nali mga kataw tayo manguran in mga sila amuin natipo na sin mga dirihilan atawa uno-uno na sawab meta sila nakakaon may ayan patumpukan si ayan tumtumon nila marayaw in mga dirihilan yan inyan pagdatong si malakal maut inyan katan mabutas da ibin da mga kataw tayo manguran kalamus sahabati wa alul bait was salafus salih fi fadlihi day nga mga himumungan si mga kasahabatan iwan si mga alul bait iwan salafun as-salih hatungod kan Abu Bakar as-Siddiq day hindi hay ni mga kataw tay manguran kakilahan tan yung marayawi Abu Bakar as-Siddiq qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an Abu Bakrin sayyiduna ya Abu Bakar siyain puntukan namo wa taqasaydana sarta miardika nila inside in puntukan namo raisab miardika niya in puntukan namo raisab isu yato hibilal yani bilalan rawahul Bukhari uno pa inari Umar ibn al-Khattab wadidtu anni sya'ra mabaya akulong ni Umar ibn al-Khattab in mahinang akulong niya buhok bulbul bahibu fi sadri Abi Bakrin akhrajahu usaddid mabaya akulong ni Umar ibn al-Khattab in mahinang ako buhok bulbul atau bahibu runa daghali Abu Bakar as-Siddiq. Masya Allah. Kalab kita nyo yung kalabyan ni Umar ibn al-Khattab. Mabisaratan nyo ramang kataw tayo manguran. Sa misang pabiyat to, hati niya mawaya na siya mahinang. Bahi mo rin diya daghali, Abu Bakar as-Siddiq. Radiyallahu anhu. Mabisaratan nyo rin diya amin kisah nila. Akilahan tayo yung lagot to, sin manus ya ipon sin Allah Ta'ala, biyakan Abu Bakar as-Siddiq. Laungi Ali radhiyallahu an yari pa laungi Ali radhiyallahu an dengan Ali radhiyallahu an khairun nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr wa Umar sarayaw-rayaw naman siya puasin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakar kan Umar la yajtami'u hubbun wa bughdun Abi Bakrin wa Umar fi qalbin mu'min di mapun in kasilasa iban sin dugal kan Abu Bakar iman kan Umar hapangatayan sin bariman rawahu Tabarani fil Awsat kita ni mga kata longi Ali radhiyallahu an di mapun in kasilasa iman sin dugal hapangatayan sin bariman dugal kan Abu Bakar iman kan Umar na kitaan nasal in mga Shia ini amin mga laknat kan Umar kan Abu Bakar iman kan Umar tan tutud in sila bukon day nga mga bariman sablong Ali radhiyallahu an di mapun apangatayan si bariman in kasilasa atawa dugal kan Abu Bakar iman kan Umar wadih matarang mga kataw tayo manguran kasyamsi fin nahar kamatarang tuod biyasin pulak amuin suga pulak adlaw mataod mga kataw tayo manguran narendihay ni
kita dan di khasaisuhu radhiyallahu anhu. In Abu Bakar radhiyallahu an daing hamanga amuin tartantu sadya kanya mga kataw tayo manghuran. An Sya'bi qala khassallahu ta'ala Abu Bakrin bi arba'i khisal. Daing kan Sya'bi laong niya tiartantu sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Abu Bakar upat sifat. Unin upat sifat ini. Lam yakhus biha ahadan minan nas. Wayruun na tartantu hang katao ding mga manusia. Bot malengkan kan Abu Bakar da inupat perkala ini. Sammahu Siddiq walam yusammi hadas Siddiq ghairahu. Kiyanganan say Siddiq amoy mamun nali. Wayruun na kiyanganan hang katao puas niya. Siddiq. Amoy lang tinahulal as Siddiq. Wa huwa sahibul ghar ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hikarwasyain amuin lundang panun si Rasul sallallahu alaihi wasallam halom kwe bahja balsur. Hikatu mga kataw tayo manguran, wa rafiqatu fil hijrah. Lundang karabat niya pag hijrah. Ikaupat, wa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis salati wal muslimuna syuhud. Iban siyara intunggal dia aksin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumambahayang hawak tubuhi pa in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hahal in mga bangsa muslimin yaon katan si masaksi. Allahu Akbar. Siyara upat yat mga kataw tayo manguran. Paguusin mga manglaknat-laknat, la ilaha illallah. In kay banan, di pamisan laong kailo, maingat mamasa Quran. At tawalong ta, awam. Yung mga tao ini. Amurain pangadji nila, magbutang sinamuin, libod hao nila. Nabiyanin kang panghati. Makaunuhan sila ka na Abu Bakar mga kataw tayo manguran. Amo na lang tayo mga Shia. Tabiya dakuman, ayaw kamudukalan, sa ini, panghimati kanyo. Sin kahalan sin mga hinang niyo. Dami kyan mga kataw tayo mangulan. Wa akhraj al-Hakim 'an al-Musayyib qala kana Abu Bakr kana Abu Bakr minan Nabi sallallahu alaihi wasallam makanul wazir. In kauna ni Abu Bakar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dain kan Hakim, dain kan Musayyib, in kauna niya biya sa sekretary sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana yushawiruhu fi jami'i umurihi. In kauna ni Abu Bakar amuin iban niya katan in Rasul sallallahu alaihi wasallam katan pakaradyan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana saniyu fil Islam in kauna ni Abu Bakar siya in hikaruwa nakasud pa agama Islam amuin hatungod sin agama Islam siya in panagnaan simud sumunod pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa saniyu fil ghar hikaruwa siya amuin halom sin Jabal Surah kuy balongta. Wa saniyu fil Arish yaumi Badar. Amuin siyara isabin amuin iban lundang ikarwa amuin habunong uhud nagjihad fisabilillah. Wasani fil qabr iban siyara ni karwa halawng pakuburan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Long si mga ulama in kauna ni Abu Bakar Siddiq yaon sila nagdaraig iban si Rasul sallallahu alaihi wasallam in uhi Abu Bakar Siddiq yaon nakatungod pa amuin agaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqaddim alaihi ahada. In kaunan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala siya nagpalabi hang sulag hisiu-siu makauna din kan Abu Bakar Siddiq. Inbuat malengkan ni Abu Bakar Siddiq kajain umbul satu pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam murah-murahan mga kataw tayo manghuran hatinya talusuntan nyo in pangadjian ini sumunod waktu dumatong ini tambusun taran dihay ni subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari panambu kurutan niyo